Urutonde rw'abami bayoboye u Rwanda. Mu bintu abantu bamwe baba bashaka kumenya harimo amateka yabo, aho bakomoka, uko igihugu runaka cyabayeho, ndetse n'imiyoborere y'aho baherereye, uko yasimburanye. Twabategura urutonde rw'abami bayoboye u Rwanda, amazina yabo, icyiciro babarirwamo, imyaka bayoboye, ndetse n'uko bakurikiranye. Ikaze mu kiganiro kirambuye, umenye amateka y'u Rwanda ndetse n'ikintu gitangaje kuri benshi muri aba bami bose bahuriyeho nk'abami b'u Rwanda. Kubwira tugiye kugaruka ku mateka y'u Rwanda by'umwihariko ku bami bayoboye u Rwanda, uko bakurikiranye n'imyaka bagiye bayobora. Mu gusoza iki kiganiro nakubwiye ko tugaruka ku kintu gitangaje kuri aba bami. Tugiye guhera ku bami babarirwa mu cyiciro cya mbere, ari bo abami b'ibimanuka, descendants of ibimanuka gods. Aba nibo bita abami b'ibimanuka, bivuga ko bavuye ku Mana nk'uko tubisoma mu mateka. Umwami tugiye guheraho ni Gihanga Ngoma Ijana. Bivugwa ko yaba yarayoboye u Rwanda guhera mu 1081 kugeza mu 1114. Gihanga uyu akaba yarayoboye u Rwanda imyaka igera kuri 33. Amaze gutanga hima Kanyarwanda wa mbere Gahima wa mbere, nawe wayoboye u Rwanda muri uwo mwaka w'1014 kugeza mu 1147. Kanyarwanda Gahima nawe akaba yarayoboye u Rwanda imyaka 33, angana neza nk'iyo Gihanga Ngoma Ijana yayoboye. Uyu Kanyarwanda Gahima rero nawe amaze gutanga hahise hima Rumeza wa mbere. Uyu Rumeza we ntago igihe yayoboye kizwi neza, ahubwo amaze gutanga nawe hahise hima undi mwami, Yuhi wa mbere Musindi. Uyu nawe ni umwe mu bami bayoboye u Rwanda, akaba kandi ari we ukomokwaho n'ubwoko bw'Abasindi. Musindi nawe amaze gutanga himye Rumeza wa kabiri. Uyu nawe amaze gutanga himye undi mwami ari we Nyarume. Nyarume nawe yayoboye iyo ngoma Ngabe, amaze gutanga hima Rubanda. Uyu mwami rero nawe ari mu bataramenyekanye imyaka baba barayoboye ingoma Ngabe, ariko yasimbuwe na Ndahiro wa mbere wa Mara. Nawe amaze gusimbura Rubanda yakomerejeho aza gusimburwa na Ndahiro wa kabiri Ruyange. Uyu Ruyange amaze gusimbura Abamara yarayoboye bishyira kera, aza gutanga asimburwa na Ndahiro wa gatatu Ndoba. Uyu ni umwami wa 10 wayoboye u Rwanda, ariko nawe ntihamenyekanye imyaka yaba yarayoboye n'igihe yaba yaratangiye kuyobora. Gusa nawe yasimbuwe na Ndahiro wa kane Samembe. Samembe amaze gutanga yasimbuwe na Nsoro wa mbere Samukondo. Samukondo nawe rero yararuyoboye, igihe yaba yarayoboreye ntikizwi neza. Samukondo amaze gutanga hahise hima umuhungu we Nsoro wa kabiri Byinshi. Uyu nawe amaze gusimbura Samukondo yayoboye imyaka itaramenyekana neza, gusa yaje gusimburwa na Ruganzu wa mbere Bwimba, wayoboye guhera mu 1458 kugeza mu 1482. Akaba yarayoboye imyaka 24. Aza gusimburwa na Cyilima Rugwe, wahereye 1482 ayobora kugeza 1506, ayobora imyaka 24. Uyu bivugwa ko ari we mwami w'ikimanuka waba warayoboye nyuma. Ikindi cyiciro cy'abami bayoboye u Rwanda ni abami b'Umushumi. Aba babimburiwe na Kigeli wa mbere Mukobanya, waje gusimburwa na Mibambwe wa mbere Sekarongoro wa mbere Mutabazi, nayo wasimbuwe na Yuhi wa kabiri Gahima wa kabiri, nayo wasimbuwe n'umuhungu we ari we Ndahiro wa gatanu Cyamatare. Cyamatare niwe waba yaraherutse mu bami b'ibitekerezo ba mbere. Ikindi cyiciro cy'abami tugiye kugarukaho ni abami b'amateka. Ababo babimburiwe na Ruganzu wa kabiri Ndori, wahereye hagana mu 1510 atanga 1543, ayobora imyaka 33. Asimburwa n'undi mwami Karemera Rwaka. Rwaka yayoboye nawe aza gusimburwa na Mutara wa mbere Nsoro wa gatatu Semugeshi, wayoboye guhera 1624 kugeza 1648. Atanze nawe akaba yarayoboye imyaka 33. Asimburwa na Kigeli wa kabiri Nyamuheshera, wahereye 1576 ayobora kugeza 1609, nawe akaba yaramaze imyaka 33. Amaze gutanga haje kwima Mibambwe wa kabiri Sekarongoro wa kabiri Gisanura, wahereye hagana mu 1609 kugeza 1642. Nawe akaba yarayoboye imyaka 33. Aza gusimburwa na Yuhi wa gatatu Mazimaka, wayoboye u Rwanda guhera 1642
kugeza 1675 nawe wayoboye imyaka 33 aza gusimburwa na Cyilima wa kabiri Rujugira wahereye mu 1675 ageza mu 1708. Rujugira nawe rero yaruyoboye imyaka 33 ari ku ngoma aza gusimburwa na Kigeli wa kabiri Ndabarasa wahereye 1708 kugeza 1741 nawe akaba yarayoboye u Rwanda imyaka 33 aza gusimburwa na Mibambwe wa gatatu Mutabazi wa kabiri Sentabyo nawe wahereye muri uwo mwaka w'1741 kugeza 1746 ahita asimburwa na Yuhi wa kane Gahindiro wahereye mu 1746 kugeza 1802. Uyu Gahindiro ka Mibambwe niwe bivugwa ko yayoboye imyaka myinshi kuko yayoboye imyaka 56 akaza gusimburwa na Mutara wa kabiri Rwogera wasimbuye Gahindiro guhera 1802 kugeza 1853. Uyu Rwogera nawe yayoboye imyaka 51 aza gusimburwa na Kigeli wa kane Rwabugiri uhereye muri uwo mwaka Mutara amaze gutanga ari w'1853 aza kugeza 1895 amaze imyaka 43 yose, ariko akaba yarakoze akazi katoroshye ko kwagura u Rwanda ku buryo nta wundi mwami warwaguye nkawe aza gusimburwa na Mibambwe wa kane Rutarindwa wahereye 1895 Rwabugira amaze gutanga ageza mu kwa 10 mu mwaka w'1896. Uyu niwe mwami uvugwa ko ngo yaba yarayoboye u Rwanda imyaka mike ko yayoboye umwaka umwe wonyine. Uyu Rutarindwa amaze gutanga hahise hima Yuhi wa gatanu Musinga wahereye mu kwa 10 ko mu 1896 ku itariki 12 z'ukwa 10 mu 1931 ayobora imyaka 35. Hahita hima Mutara wa gatatu Rudahigwa wahereye ku itariki 12 z'ukwa 10 1931 kugeza tariki ya 25 z'ukwa 8 1959. Rudahigwa we yayoboye imyaka 28 asimburwa na Kigeli wa gatanu Ndahindurwa wahereye tariki ya 28 z'ukwa 8 1959 kugeza ku itariki 28 z'ukwa 1 1961. hahita haza Repubulika. Uyu kandi akaba yaravutse mu kwa 7 ku itariki 29 1936 avukira i Kamembe apfira Washington DC mu kwa 10 ku itariki ya 16 2016. Umugogo we utabarizwa i Nyanza ku itariki ya 15 z'ukwa 1 2017. akaba yari umunyiginya Sumubyara akaba yari Yuhi wa gatanu, naho umugabekazi akaba yari Mukashema. Nk'uko nari nabikubwiye, tugiye kugaruka ku kintu gitangaje kuri aba bami b'u Rwanda bakurikira ari bo: Gihanga Ngoma Ijana, Kanyarwanda wa mbere Gahima wa mbere, Ruganzu wa kabiri Ndoli, Mutara wa mbere Nsoro wa gatatu Semugeshi, Kigeli wa kabiri Nyamuheshera, Mibambwe wa kabiri Sekarongoro wa kabiri Gisanura, Yuhi wa gatatu Mazimaka, Cyilima wa kabiri Rujugira ndetse na Kigeli wa gatatu Ndabarasa. Niba wakurikiranye aya mateka neza, wahise umenya icyo abami ko maze kubakubwira bahuriyeho. Nta kindi rero, nuko abami bose uko bagera ku 9 bose bagiye bayobora imyaka 33 bagatanga hakima abandi. Ibi se wari ubizi? Ese uzi kiriya myaka bayoboraga ubundi bagatanga isobanuye? Gasobanukirwa n'amateka y'u Rwanda rwa Gasabo. Ikiganiro cyacu nakagaruka naho gutaha. Ciao ciao.